wele kana jamewa mtume wakati no ya akali jawe yes kwibingira atigario gatutithirie I think mheshimiwa ngabana kudhiria yonde ngukari nayo for today yes hesabu ya kuleta 37 million 37 million nalinga lingiro karwe Gambi the next person huwa kutumira ndaika za session there lakini boya kanu tumantu ja ruchi na ija za jena manto mangi na ni nyungwe rumite ogeta spindi na waiguo kiumirwo nenkere bara withirite ku untu bandu twakwerwa wi mugeni gavana na akariba Meru gwithe uria awire ndoketie tukana idara ya barabara na mathaa na tunenkrete millions magana mugwanja ja 14 mheshimiwa gavana wa Meru ndenda kubwira uria department yeje kana indara ya barabara na mainya kana roads and transport and energy uria batumirite mbesa yu ucio cirio mbesa irio mheshimiwa gavana na nitumiri na njira mbega ya gutethia Meru tugitangira ciona ndi iria ikari na njira enkue kwina mandeni kana pending bills ila chindene ya indara ya transport roads na energy ingana million igana ria 65 165 million mheshimiwa gavana iria tukarea kwa umonika hesabu ya 165 million iria ikariwa ke barabara itukwenda kumenyiba au bakariwa na baitete nguge na atu ibalea mheshimiwa gavana na atori ba Meru kire budget ya indara eje kwina barabara ira chiaku flagship project 774 na 165 twati wambi tugeta indara tigandi thangie na haraka mheshimiwa 774 eruaki 555 million 555 million kwena barabara cieta washa flagship ile ngavana akuhithia ciongwa ciangavana yetumira mbesa ingana million magana jaire ja mirongo ere na itano 225 million iwi cia flagship ngavana kwa gote wandi na barabara wond ina barabara ya 5 million au tuliwa 45 by 5 to 225 225 ni 5 million by 45 wants mheshimiwa by 45 wants isawa Kim yes kwa utokona 225 ni flagship kwena barabara ila inge nontobwa county etena matinga jaugana kananga le chaungana twakombra thirikari project leta wa MTF kana thirikari chinene national government nonto wa matinga nega kombolwa mbesi ingana neka thithia barabara iriku ithitha ya barabara iria mbumo muno kire county na nike wond chionda chia Meru na etumbesa ira tubanenkreta ni million 90 million thirikari nene bwere ya thirikari nene direct kana imuntu indirect uchieta in fact chieta ke treasury na iji 90 million iji bogore thithia na rakomberi kana kabo divide equally powered inara komberi muno especially barabara ira chindere ya Tigania North ira china ikwenda Gabions na heavy grading na barabara ira inge china example ya barabara emo ira buthithia china 90 million kapo ka thithia bandu kwe chochi chienderete tha iji example mwene gavana tudithitie barabara ya rutere rwa Buri rera rwa Kiberisia program weje ikambiria bwega kuma Julai na bete izi nira cia bangiri thirikari ire kurukire atonto bwa kwithiritwo andirire na kuthithia supplementary budget ku tutombere guchithiria allocation kuna nditura na antu baba pa MTF kana ministry itaga ngugi yamba ikuriwa kuna ndi turatikire time kubaria indi bali first installment na orindi barabara ni mwaki baringithitie kwa kimbesha cia barabara twauga iria bunenkeri mwaka juni 774 million 714 714
twashoka twaita antu barabukarea 165 million 165 million barabakarea marando eh mwaka juju tuli twatiarwa na 555 million ndio 555 million barabara iri kuthithwa ni governor o barabara ina milioni 5 ciatumira 225 million mheshimiwa gavana tushoke tukaria thirikari nene 90 million ke barabara iria ciambaine na ciathite itomba kuthithwa batwe mheshimiwa ward nabo bagatumira ingana MCS 195 million iji i barabara iria ikuthithwa ni thirikari ya governor lakini ni MCS bakumia i barabara iri kweka 195 million MCA banganenwe bonthe kana kwina inyingi unge inkai ke one fund MCA kabanganenwe bonthe na rĩrĩa rĩngĩ bwatuthomere flagship roads lakini butatuthomera cia MCS twinacio narua mheshimiwa gavana na ndi buri ambia na cia MCS ira bakuthithia na barabara ne mbeca ingana twalinganira 225 na 90 na 195 ishikuthira 555 bando mheshimiwa gavana nontu indara eje kinya ena nje kana mata nayo ni ina 39 million cia mata na related project na ndi ciaringanirwo ikari ucio kinya 555 na ikinyete u ni 745 million mheshimiwa gavana 714 million ndiugage 555 million twitete marando 225 90 195 39 ishigo toto 555 ndio nigo toto 555 na ndi ikari u no ndore arengi kwatuthomere barabara cia flagship turenda butwire na okwe o wandi igatumira mbeca ingana cia barabara cia flagship bwarokiritirite MCS mbeca ingana per ward every mheshimiwa every ward allocate 3 million on the uniform no na 5 million for flagship itwathirire na bwatuthomera lakini butatu ira cia MCS ni na ketha kaingana ne mbeca kana ishiko vale kuringana na MCO ria kwenda okay chia ile aga erine 3 million per ward lakini na mheshimiwa kana MCA aina au mashinani na kumea ide narathe na were iranene ketha ki barabara akaita pesa akariallocate mbesa imwe akaikia ki barabara mheshimiwa gavana akariallocate atena ndi batu tukera mutegeri ningana cia MCA wa kiberesia cia barabara twawera ningana okay twina list no to bathomere bakomba kumenya kenda tuona 195 yeje ina eregweta na ndi ugomenya bwiri kuthoma mbeu wand mbeca cia barabara kirua nari mbeca cia barabara kigoshwa mbeca cia barabara cia MCA no tutukuigwa cia governor per ward ni 5 million sawa cia MCA nacio ningana kenda mukariona aria MCA umite amenya ndene wandi wewe MCA kwe barabara karungamira ya mbeca fulani aya mutegeri wetu Mumeru tiga muthomere barabara cia ward fund ama kana ward project kwina Egeme South twina barabara ya kuma Ncheme Muchemene nengeria msaidizi ya gutwaria ukenda tutarwero kidogo okay rapu Kim Thank you Governor ambia mutegeri kwembeche utwathoma 195 million dendo thoma project cha 50 million 100 shillings atringegana tulithoma cia 195 yes Governor nkwenda kwira mutegeri na mtura wi wondine itwari sivere 45 million kwa supplementary na maengineer jetu je barabarene after supplementary kenda batuongera barabara hiyo ingi cha 45 million ko rutererwa akachu ward dene gicigo bunge kya ukauga gicigo bunge kya gintu ni akachu kwena milioni 3 cia barabara cia kou kwena barabara ijiri ngavana 5 million na mheshimiwa MCA ya 3 million kegoi kwena barabara ya milioni 3 kanuni kwena barabara ya milioni 3 athiru gaiti kwena barabara ya milioni 3 kwena maua ward uno ekirite mbeca nyingi ena milioni 6 wite antu betwe kiongo ena milioni 3 wite ntunene ena milioni 3 antu ambui ena milioni 4 amwathi ena milioni 4 na adho ena milioni 3 twite Imenti North Nyaki East ena milioni 2 Nyaki West ena milioni 3 Ntima East ena
milioni 2,900, Ntima West ena milioni 3,500, municipality ena milioni 2,500, Abogeta East ena milioni 1 Kwa unande akariba ntura yu baigwe mbesa iri kuthomwa cia barabara cia ward equalization na barabara cia governor cia flagship kenda twiri ungano itubwiri kuona barabara ijiri ndito barabara ya governor na barabara yengi pagatwira ndene ward yetu twina barabara ijiri na ikariujo kana ithatu na ikariujo kwa urite tukima ka barabara tutegerete bakiga guo okwenu kwa roketi mbesa ingana Igoji West kwina milioni 3, Abogeta West milioni 3, Igoji East ena milioni 2, Nkwene ena milioni 5, Itungo Ward ena barabara 2, barabara 1. Yusi Nkwene kwina mateta kwina message ndali siwete kutia ngavana ya kuonwa na kutia MCA kuonwa imbie kwendera Nkwene ngavana kwira twarebukia contractor site akourire na kwethira nandi matinka ora barabara kari itumbe ikurima na hiyo cia Nkwene ina ikuthithwa milioni 5 ya MCA milioni 5 ya governor nkando burukoga nkondi na naza kwina Nkwene iba kuigwa tugwita kaguru iba mpandire no na bambiro ti barabara ikuthithwa kuna riba kwiri kuthikira tigo gituromba gwita Nkwene ngavana imo tengo ge ambiriti na twene nya sub county na kumenya mantu zau kabisa kwa una ndesa sub county na ward wa Nkwene kwiri kumenya barabara iga chuka Nkwene 10 million kana 5 million 5 million na milioni ingi 5 kwa utuko expect 10 million ndene Nkwene toro imaragita yatakinya na ibo shere bange no ibenjiri emwe na una teka rio tike na kyo ikite Mungu abo kogogia maguru twenderee Mitungu Ward kwina milioni 4, Tangara milioni 3, Kiguchwa milioni 3, kwina Special Ward ina milioni 2. Special Ward ina Special Ward iwondi iraturiganirie na county ya Isiolo dara kwithera kwina akwina ara kwa njeshi na tena MCA nurunga mahera ya nekero cia MCA kanoticio uramo note gaira mbeche iji twina ward administrator we naona andiki thirikari yetu wo agakaria cietu cia flagship agakaria kwi cia flagship itengio flagship itengeri special ward itengeri ngana special ward itengeri milioni 2 iche tengeri no gakaria ward administrator yetu etawa Ebek. Asante. Mudhara ward ina milioni 2, Mikinduri ward ina milioni 2, ina milioni 4. Karama ward ina milioni 3, Abothugushi West ina milioni 3 na 500,000, Mwangandia ina milioni 3 na 500,000, Kiagu ward kina milioni 5, Abothugushi Centro ina milioni 3, Kibirichia ward ena milioni 2, Kisima ward ena milioni 3, Timao ward ena milioni 3, Roire Rwarera ena milioni 3, Kirwa Nari ena milioni 3, Akithe ward ena milioni 3, Adwana ward milioni 4, Komo ward milioni 4, Mbeu milioni 3, Kianjai milioni 3, Kangeta milioni 5.5, Igembe East ena milioni 4, Adhero Rojene milioni 4, Njia ward milioni 2, Akirangondu milioni 3. Mwanka ungavana kwa unande batwe kire 195 tukuthiria na 225 barabara cia county ya Meru tukuthiria na tung'ananitie na rikana kiambirira wathoma manifesto itugite information ye yonde tutitha tugekaira kiri website ya county kenda ene person yokwenda kumenya ina barabara enji monka ngana igatwira mbeca ingana atikare thina gutinda kuthiurunka obicine akainyo akamenya ibwekirite cio kana ugotwo ICT gukurukira directorate obisio ku ya monitoring and evaluation itwa director ena mubango jo na orinde tumunenkerete information yeje yonde ingwetikia bari monitoring ino ina mubango yo no monitoring nejire
monitoring no thithia mubango juu kana no mubango jwa gwikira kiri website kenda tumenya ijo aho Deputy Director. monitoring yale acha twireke thigwo gekira kana thoti gwo gekira kenda tumenya no gekira Ibwaga Madam Governor, twina mubango juu na director wa ICT nwe ale aje uju nwe tweterete batu data yetu irindi data yenu ready kuonania oward progress na ala tukinyite up to now na progress timono mbesa na inya mbesa o barabara imesingana o barabara imesingana na ina irete video sand severo yes ina barabara eri yeah ko babu ina data twina data na nditweterete direction kuma kia ICT na nkeli ICT atwire niki atirekera nuntu tu kwenda kuona bie mtandaoni. Thank you Governor wetu ula twendete watu tole ICT no watunenkele ngugi watula no kwenda kuona interview ndaki mtandao na initially tutaina pati ukiri website yetu Pati kwetali tutakirete template ira tugekala project kiri website of which nendetire ndasoka ndami nikibukalite gitari buti create tera bugekaira project na mbesa in the initial government tutaina that kind of nini tutanenkeri obligation eu lakini ki government yeku ugono ambitira personally no ambira ngite gintu jagike of which nendagitire kanyamuga gwetwa www.projects.meru.ngo.ke Kau kanyamuga kali to is ni website lakini ikethwa nya ugo utikwariria ba uri ariria magiri na magiri jantu baraba tutegerete na antu barenda kumenya atiri beta kithimo yao kana beta ki computer ciao benda kumenya mantu ja barabara cia Meru na ugo in director wa ICT babwiri kuthithia ati akenda bamenya ruju rotu twenjete ibarabara ingana tukwenja isi ambese ingana i ongoing i complete kana i yet to start or what ibyo twenda kumenya ile kile ka mtu ageta kile tukameta tanande ale kile dimweku weta kile browser ikinethwa ukinandika www.projects.meru.ngo.ke kire eu igakulinda igagukutongeria egwike kire page na kire page area oria me analyze te iketharwa kire star wondi department sai ne ku list wondi department nini nengitete uyonde project akuterekera niki buterekera nire kubwikirite na nire kubuterekera ngavana on nende ndalikira ugatengeneza nonto ni kalenda ugatengeneza mieri 6 igigatengeneza alete mieri 6 lakini nonto data ile onde tika kwende go take long ku fill ko uti data wikirite kinya ya department yene menya wala ko kai tutumba ko kiranda tevete twe nonto of course tutumba nenkana information no kaveti o mutembe ya uga data esite na ndengo gya tone ku findikire ko bubu tutererete bo ICT al tutererete nonto I pick that thing no kolika na ntukula to alaira mantejo nanda kuera within 2 weeks to the information ke website nanda naku nikiongo kwela ndambira o canalize nandika u analyze re njona dimotonia wa canalize re atena keda to ainya tugeta ke barabara ijana dimo ku to ni ra weta o atwira no thithite bila wererete ndi go ahead kuma kin department ande tonia uri amberia ugeta ukathiriria weterete akikurundi the data kenda nande menya turi ali beto mashinani ba thomi nabo bageta na kwa kanyamuka utengenesete ande twerese ora itangu kenda tumenya turi kinya unti yo ga itangu gi na kinya bwibo ina thimo borugure twambanirie nako tugitanagia nako kuringana na instructions cia director wa ICT
na linki nacio kwi director ungi wa ICT uria kana mtu wa ICT uria atwandikaira linki utwa witango giki department iweku wijira wenko ko waira muligo wenka munenkere kakwandika kala kaandika na wambe utwirora gwita Nankele kalamu. Sandi lete kalamu. Wewe kusandi. No wikite kibao kia. Putuikire kibao kite kalamu kitira ba. Ukona wako kugure thari kigarure nyinde kidogo kenda barabona. Wikinyosho kalamu. Kidogo gitegithio twina etagwa director wa ICT. Huyu mtu muthomu sana. Ukathugani mndu kawaida urungia etagwa director ICT. Atukwenda kuthomithia na ndituma analog twa digital. Kenda tumenye uria barabara na mbeca kuingana na gitengo kiu ikiria gwa mbeca na kina facilitation cia mantu ja. Twambirie na mbere matuthithie theory mbere practical. Twambirie na kuinya. Nonde kuoneire kamera. Atimo. Ki kamera iri kwikoneria. Tiria. Aule kuoneka. Nebo kuona? Na ndenge ukethwa kuyandika wabakona ndeje. Twire kenda tumenya ketha tukwa live kinya baria bari njabete na process iro twira. Iyo oigweta kiri Ijeja nkugwatire kau. Tuendelee. Oigweta kiri www. www.meru.projects. Projects. Elite and direct in www.project. Projects. Meru. Meru. .go.ke. Kuora kinyo barabe na thimo. Wakinyau ni gukwera o login. Ba kinyo login. To start daiji tumira admin at meru.com. Pa balenja ngakwera ni kimbe kideteu mheshimiwa. Admin at meru.com. Alafu password wekele password at 123. Password at 123. ale ututa menya ugwa muntu uri orenjare a login no kamwa password na 123. The reason bikirite utaichi mheshimiwa ngavana nimekira ndatira nani from there ngalita password hiyo kenda mtu eja wakathithia atia akona kionde kira kwenda kuona after tough kuna ndiko mithite katuithite manyo of course utumba gwikira nontu online utumba kumiona nontu tutina data ya omate moment at that page utenda ta iku ikutenda tele kunikio ntumbithite lakini kio nontu kwenda login mbere sera kila bakona gakirio aya wa change ya view kugaira after tekera data utumba kutestore no login aya Yes, tuwitau. Password tukwandikirwa. Angelo. Pa login. Admin. At meru.com. Password. P capital P password. P nene imwe kanire. Password. At 1 2 3. Leo tonya ukiri website. Monga ubeku. Kuora kinyaku.
Arena ni. Utola rugora? Yakane kurugura. Ine kurugura. Kiri. Ndio andikete 3 project yake kiri project siante. 3 project. Alewate tionda kulantira kila project. Iwe yaja kiri website ya ukomba kuona all projects. Watonya? Watonya. Nandi baba tonya iba na all project. Bakona au kuna all project. Wewe kidole iwe digital. Kwa hiyo ruka nyete na password. Eke na teo tu ya kemugire ke. We are on the process of finalize. Aya, ya ruka bibo kuona baba kumenya. Imbi ba kuona. Au baba kuona all projects. Completed projects. Project ya tole kite kuita. Upcoming projects. Project ile ki procurement. Na project ile generate. Nandi kwa bibo ba kuona. Ni tu ndata ko test. Okiongo akende kitina gintu. Ndata kite tu ya ko test. Aja lungu ne wale kukiaga ukiona na project chionde kulingana na project. Nandi story yonde watakaka. Story yonde ni thongi muno. Lakini ande tuli ndiru na mantu tukwenda kuona result. Na ugo twina agwe meri na obisine. No tebyo tukumba kuona tukwegita ringana tuone. Mheshimiwa Governor with the menya bana already bathiretie biao na mbua kule ungio thiretie biawe muthamia na thiretie biawe na tabitendene nanko with the vetted information ira director Motembe ba nayo we will work smoothly with them and we ensure that then by next time that we sit in this press briefing everything will just be together twina project cia department 10 na mbesa na hiyo ongoing ati ongoing yawani kona ni hayo chukua kama Mheshimiwa Governor na ndiko abani kuona nya lakini ande tithiretie ngugi na icio tukwenda ngugi withira kenda antu bomba gutega ni sasa Mheshimiwa Governor. Asante, makofi kwake. Leo rengi kwa utugatonya kirasi kiu daktari Kiambi kenda tumenya ketha project cietu isikomba kwethirwa ciendene ya website tumenya imbecingana tutumirite per department tigere 195 million na tukuthiria manto ja ward project na ndi twitete kimata 39 million. Governor twagurire ngari kuthithagia mata tontu aitingugi kana engineer baraba mata atiomba gwitia ikingine bira bia stima bia mita 15 ekuina manto ya bigare biu mori uguthira kigare kiu report ira tu na waziri turari na Friday na irangi gigwakwa ko ukiathiria gwaka rangi gikejari batwire tube biumia biiri tontu bowe thore kari na ndiki 39 million gikundi thingana milioni 10 kwa utoti wa 29 29 cietau kwe 29 itu kugura brand rights ingi njeru na cio ciretumira milioni 19 and 40,000 front light kila kinene buru atu tongetwa size bia mita 15 na bibio to gita arafu itugurite kinya repair materials antu baruga mataja tigwakana tubwiri kwamba mwe kuma 440 ka tubwiri kwamba gwakania jare already je coexist the process ine gwankania mata jonde mbere ategeri twikirite mata 350 na kimwe gwikira ate jara already je kiri kana jara je nture ne chetu jamuija gwankana jange jate gwankana ko mataja to ya Meru county jonde 351 na kwi mataja u ituthithetie itwithirite tukithithagia repair kuma rira tuonere material ciekwi ke 351 ijangana tomba kugeisha gwakana kwi 351 mataja ja gwankane mwankatha iji twina mata igana ria 100 twina mata 154 jara ja gwankana kabisa alafu twina mata jangi
55 jagwankana kimwe biiri kana bithatu kimwate agita kimwake kina are ore iguru kwithera kwina matajana nandi kwi mata kimwe kaminche bithatu biatigwa kimwe kaminche bithatu biatigwa nandi tukuga 54 ri turuga gita kirungi kana itutawa tu iguru nandira tukuga 54 kirungi ou jaraja kira twetete twathidi inspection twategera na twatiga bigia kana bionde nandi bira birungi na bwabyo bitekamo kamwe ibingana ndene Meru bira birungi na tugo uga 351 no gashoka uga 54 kimwe nandi kwi 54 na 55 ibira ma engineer je tutu kwambiri inspection mwaka juju tumbite kwithira tuthiurunkite maturene na tweta twatega na bando process iji nienderete ko tutiromba gwakaninya gana we 109 zaraja gwankana ngavana gwakana kabisa jara twitite twathiurunka na twatega na jara na joja tigwankana bando twinjireni tugwita twitega njuma twari ndene njia twari ndenya na mheshimiwa twitega matajau koi twithirite twina tukiendeleaga na buri ona jari kenda jakana no tukwe na thine nene ki matajau ndene mweri jongezo moto kethira twikuthiurunka kunthe na tukethira twigwankania mata ko twishoka kaire antu batuya no gitaka we gitirakana cha sawa ngavana itukwira Meru twishoka zo kaire nyume mweri jomwe tukethira twina report na raja kwa report ira tu ari report yute na raja gwakana na ira tigwakana i report isha gwakana jonze isa sawa ngavana tukangangana na tukageria tukina raja gwakana raja tigwakana twatura au na turenda report ye jonze isha kanete are we able to do that we are able to do that angare we kethira kwija ndene biumia biiri kenda twakanie kunde kenda twithira tugiankanagia kunde untu into ya repair tugurite na biesto na antu ba monitoring bategete na bona ibia quality njega na ke repair ijire gatutambo muno kana rate kuthuka na tekari matajaja ngavana na mbere Mumiru ndene mwaka jura jungi jo athira jo thirikari into bionde bira biao ndi bia kuthiria repair uteki kinyaki mwakieza ko mwaka jo mweno mbuge otenguge repair yo mbere ikwithire kithithwa mwaka jo mbere tuja mbere tuja uti spare cieja cia kuriukia bibi kwete bara twaere ngugi katura bindire nyatha iji rio tura cancel tontu bakwithira bataretere into bia repair cia mataja ibara rigi pending bills kwibo iturabekirite kwe pending bills indi utworeta gintu ana ndi barengiriwa na batareta batende umba ikuriwa niki na bege pending bills na ibadire ngugi tontu ikware a commitment na ibaitirie reso indi batombere kuona reso iria enye reso iria no mwa contract ko twanjirite thina ya mwaka jumwe na mieri 8 ya mata kulega gwakana mata jaja jara turombere kugura mwaka jojo ngava jo jara jejete mwaka mweri jo mwana nusu jo thiri na iro twithirite twikwambiria ngugi iji tukuga tu inspectite mata igana na kenda ko tukabire mweri jojo mwe ndauga mweri jojo mwe na ngari kethire kwija ndene biume biiri tuchemenya kaija ketho ja gwakana jonte tugachiumia tugaita ngugi utuko na muthenya twakikishe ija gwakana kioria kia mwisho kile antu bakuria ke barabara cia flagship bariuga kwina amwe barabara egwikirwa Mwaramu yatigwa kilomita 2 ikathithwa kilomita 3 bwega yachamukwa kilomita 2 na tabomba kwereza nuntu bariuga ki kilomita 5 barenda ikirwa Mwaramu complete antu aithirwa ndemwe na Mwaramu ndengite na Mwaramu ibwega ngavana barabara cia flagship tuciarokitite milioni 5 na barabara iji itengwa nene kou riria twathithagia wakurani yetu twamba kurima turita tukarima njira yonthe mbere na nduza kweria tukutumira nduza twathiria na nduza tukareta ngirinda etumira gufomu barabara ikamikira kimba ikamitithia kana ikamiumba na igatema drainage ndeje na ndeje kawitwite tweterete kwa Mwaramu tuma ungavana barabara eu tukamba uchiuri imbe chingana twatumira mwankau kwi stage mbere opening na eu inge ngirinda mbechira chio tigara icho tukagaira karavatiri kwendekana ndene barabara eu na ira chia tigara tukagaira Mwaramu kou ikyo gitumi mwaka juju turarombete kwi kilomita 5 tugekira milioni 8 kenda tumba gwikira chionde batu tukithia mtu akiambiria kuruga ujo irugira kiatho ya 50
umenya ikiro ingana cia mucere mbisari ngana imauta jangana ukabanga wije chuburie ya mucere rija 150 babwe bure department ya barabara boeta kuugia bwekia nine bwena maragita boka na ndete kuuria o turetithia o potebwiri kwamba kwethwa botareta masabu ka BQ ici BQ tidere itarete barabara na ko initial BQ era tweja tukathithia presentation tweja tukauga the actual cost ya barabara ije milioni 10 ende imbeti ingana twena cio ndene mwaka jojo za thirikari milioni 5 kwe milioni iji 5 ingogere ko tukombe iguitana milioni riko iji 5 peza na example na kiago turimite kilomita 11 kwe kilomita 11 mutegeri kuteo twikirite maramu inya inji ende twina phase 2 mwaka jwa thirikari jojo jwejete nande KBQ eriuga batu tukenja twetere mwaka jujonge kana egwiri kwariria specific area kana kilometers ila tukodirwa at that particular time itweresete kwe BQ na kwe work plan tukarima kilomita 5 twikire karabati 3 na twikire maram kilomita 2 kwena nindia ya kwethwa twirima kilomita 5 na tutigia kilomita 2 tena maram gutithongi ngavana na moving forward dene mwaka jojo wa thirikari jwejete twikite proposal yetu that gute barabara tukethira tukinja na tutigwikira maram na ino kwaria na nande twetete nya assembly twigwita twikia proposal yetu turaberire for us kenda tumikuthithiria kana Meru barabara kilomita 5 bwega turenda milioni 8 ko moving forward gute barabara tukethira tukinja tutigwikira maram ko twethire milioni na besira tukwendete kwa antuba maana tutamburukia maragita gikuria aja ikethwe nguge minus na ndai tuthithie kilomita inkai lakini kilomita iguteka ikona ni ciari miaka 3 miaka 4 na kinya ici cita comments cia MCS you better redo it again tutikwenda gucamukirwa wandi yonthe kia kuria kona gia kuria kenda gutwika tukwenja lakini tujia gucokera ngugi ukairi that is in order na ikia gitumi tukuga rira tukulaunchi barabara wananchi bagachumiragia tukabereza imbi tukuthithia ndene barabara iwe kwao tugacokia biuria bionthe barabara ikiambiri kwijwa na ndi mebi tyo coke kwa nuntu bendingira thimu bambira barabara ni njibwa kilomita 2 ende kilomita 3 ni rathukire ni njibwa kilomita 4 ende kilomita 1 itabua ni njibwa ende tigwetegeketo au itina maramu yonde itina maramu itina na ange tugana ndo utigotekera muntu mpo mu mwenjiro atina kwa kumira no ikaira muntu kwa kumira kyo gituminga no batu tubatigwikira na tuongerwa budget yezi jora tu request ndene mwaka jojonge tukethira bandu tugikaira antu karabati jo turigiti kwa mwa kabato thithia gantu kanini ende gakethira kethira na ndiguti barabara tubwiri kwenja Meru etekeri karabati mumari wanjire utumutiga agikaira tunchuku twa kana tumigogo twa yetu thatu na thirikari irio ina uwezo tuthithia gantu kanini lakini gantu decent makofi kwa roads department clarification ilari mheshimiwa ngapa natia ndivyo clarification ilari na maua onto kulali na malalamiko ya nini muguru jwa ruchi thukia antu baka complain ka bakaleta malalamiko ibo teta monkatha iba maua baliwa kweno kirinya kinjuki etika mbere antu ba maua ba kuma kwena muguru jwa ruchi kajwa drainage kuma posta wita annex katika Catholic Church na maua girls njira ichi kana drainage ichi ne thithetwe na te thirikari ya county ya Meru ethithetie thirikari riko ya thithetwe ni mtu yani ni msamaria mwema ya thithetwe imutongeria wa kanisa ya Catholic na ndini irathokire lakini department yetu ni kuthithia assessment tuone imbie kwerekana au kenda tweta kubathithia tukethwa twino rujo twite tuone imbie kwenda eno tuibutumia pesa cia jirare inaboga itaje kuthithia to emergency tatu mheshimiwa governor kuibyo boigete to emergency kwenda kuna gakite kidogo ende kwa gutatu ile kukambesiga okay at least no tugeri at least ko bathiriria kathina kau ari gakite kau ko to kuri na akari okay ne kampesinga na gutega kite ka ikugeria kuri challenge
Kirengo gira chio thithwa na umaoa no tugeria kuria range at least antu baba tibatike baina thina nyingi. Ai ugo tugupata makofi kwa barabara. Tete health na ito ingima tha kwa utokama tokanga. In 40 minutes we should be done. Health twatigirite mantu ja milioni 20 tutatu kwa nina aciari gweta gwitikia no twambiria u bwatwira tukuraunchi twokiria mabendera tuga twina ndawa bwatwe 20 etareo ibwa migwata gwatire kana aurire bubwa sana ngabana marito ja kompeta wanjonji kikunda mungone kwaire na twina CEO kwa jojo Dr. Waome na department health itethero na mantu jambe chaki department health itherwere service provision ari mbere turenda kwamba kumenya kibao kira tutikorirwe kwi kibao twatigire butina kio milioni 20 kibao kia ndawa ki ijiatikadire itejite na itwarite lakini ndawa itwetete na litira kinya kaike jari kemsa barugire kimya kigijite bakareta ndawa yu kututibwirio bongera mbese inge monkaire cia mbese tutibatuye bongera monkaire cije lakini keja kimya kaike ja iringaniri na ira tubwa tugamenya ate ari kwe iri winge tuteretia 63 million icho twereterete kwa mbitu tumonka na ndi tubwete mbese cia ndawa 65 million kwena 65 million na 42 million ika 107 million 107 million tutena kibao 20 million ira itejite ajojo kibao kiao kwitwina nyumwera twina list ya ndawa chonde na chietre dispensaries chonde na hospital chonde twina yao ndawa yucietire na ai na ndi na kibao kitwa kio na ritwambiria au kibao kiu kire ajo thai nomba thomere bukenda tuko nakitariri kindawa na itakinya cha 23 million itira kinya lakini cha 40 twina total 107 million 107 million minus ile itakinya ingana 23 million 107 minus 23 kwa ndawa iria tubugurite kuma tutonya thirikari ni 84 million yo tugurite ni cha 107 million iria ikinyite cie ndawa cha 107 million iria itekinyite ni cha 23 million kabo itire 23 na ndio na buki tubwete 65 na 42 42 eje yabwirete kwithirwa 65 kwa una ndire titejire ni 23 million na itulete na ndicho twitamba konda icho tweterete kemse baturetera nandi kiriji cia 107 million 107 ijeje tachionde madam na cieta masibitari chionde na twina masibitari jangana twina masibitari magana jaire cha public ndene Meru County twina masibitari magana jaire kuma level 2 mwanga level 5 against ya litibango gibangana twina litibango ngirigire na 11 bali basibitari ake bau nande bonde baraba ya indara ya sibitari ni antu ngirigire na 11 na batego kana nyako kana madam governor na tukiuga abaingi aba turira kanya kantu bangi ari bathingi muno ntu dispensary chetu ira nyingi china muriti ngugi umwe na ingi around 32% cha dispensary chetu china muriti ngugi umwe na tubwire ati daktari nuntu wetu era twina sibitari magana jairi na litibango ngirigire na 11 kinya tukauga simple mathematics tuka divide tuliona hospitali ni antu 10 ofichi gwiciocie na antu baba ingi madam governor tutumba kulingana ya magana mugwanja for example Meru level 5 na litibango ibangana magana mugwanja sibitali mwake na litibango magana mugwanja na 550 ibo permanent ina bera bari pedro besibitali yonde madam governor na bagita ngoge nyingi babo bona antu magana mugwanja sibitali mwe wena ibeja bonde sibitali magana mugwanja nije ibangana daktari ruri ewi skuru yothe madam governor ikia tumpambirie kuga department yetu itherweria service provision itwethera twina antu bakwija kuma rukire mwanga tha mugwanja bange kuma tha mugwanja mwanga tha 12 na bange bakarara kuma mwanga rukire ukeja imwo uria morning section wethera bangana ino tutukariunga tujere motu gibeje tuona bangana excellency naweza ongeza kidogo sibitali mwanto magana mugwanja
ongeza kidogo wale permanent staff 550, wale kashu wa kusaidia kuosha na basically kuosha wanakuanga around 150. Sasa kama nurses ambao tunahitaji wengi ndio wamefika kama 250. Hiyo ni kwa hii main hospital. Main hospital. Kwa shift zao na zile mahali wafaa wafanye nataka watu wengi. Tuseme mfano kama ICU, mgonjwa mmoja hahitaji nurse mmoja. Ukiwa na vitanda kama 7 kwa shift inataka na 7. Na kuna wakati waome watu huwa wanakuja wanasema hawajakuta madaktari. Hawa 700 huwa wako wapi? Sema wale wanafanya kazi ya wale technical hao 550. Kuna categories ama cadres. Kuna wale wa vipango ama viwango za juu kama the consultants, hao ni kama 30. Hao wengine kama madaktari general au medical officers, pharmacists, hao sasa na wengine tunavunja wanakuja kama 20. Kila mmoja ako na category yake. Kwa hivyo hiyo tumesikia kwa 700 something wafanyikazi wa hospitali kubwa. Ni kumaanisha rais akituitika na atuchukulie hiyo level 5 au level 6. Tutakuwa tumepunguza kwa mishahara ama tutakuwa tumepunguza? Tutakuwa tumepunguza kwa mshahara kwa gharama juu. Tulikuwa tunaangalia juzi tunaona ni kama inafika kama milioni 30. Although kuna analysis. Kuna mfanyikazi wa kwenu au unionist aliniambia mama usiseme hiyo level 6 iende, tutakosa maybe benefit. What are the advantages and disadvantages ya kuwa na hiyo hospitali haswa wakati huu ambao hatuna pesa za kutosha? Tukumbuke kitu moja. Hii referral hospital physically iko Meru. Ikichukuliwa na serikali kuu tunaweza kuwa kuna manufaa mingi sana. Moja, pesa zile zinazokuja kwa hiyo hospitali tutaweza kuzitoa kwa ile budget yetu ya county tuzitumia kwa mahospitali zingine. Pili, hiyo maripo ya mshahara ya wafanyikazi ambao ni mingi itaenda na national government, na sisi tuachue ile budget yetu. Ya tatu, pia madawa, consumables, equipment tutaweza kuongezeka kwa county ikiwa kwa hivi advantages ndio mingi kuliko disadvantages. Advantages ndizo mingi. Any disadvantage that you unaweza elewa kidogo? Maybe ni ile sasa hatuwezi jiajilia watu wetu huko. Kwa sababu wakishachukuliwa na national government authority ni wao inaandika direct. Sasa tunajiajilia na hatuna pesa hata ya kuwalipa. Sasa hapo ndipo pia inaweza kuwa ni mzuri pande yetu. Tunaweza ajiri wengine watakapoenda hizo hospitali zingine. Kwa kile daktari kile kwenda kuongera kanini Madam Governor. Ebe jira chonde chija kile county ila nyingi chita kile level 5. Ije tuina yotha iji. Nene. Ije nene nari. Na mbe chi una ndire tuka nenkero ikajukwo ni hospitali ile ikajukwo ni thirikari nene. Pejira tukwatigwo nacho twithwe twina cio na itukwenda kuthithia cibitari ungi ujire chithiro chire bo 5 ko wote no tukethwo twirusa no tukwenda Nyambene no turombere Nyambene tukwire ngi president na yuba tikiria nanto batumo kuja gutega embe chiucho ndigeta kire bo 5 twajukie mwekethire Nyambene twajukia Kanyakine be chiucho ndigachoka ko wote asara tukaandika bangi kire level 5 ile tukadha chiucho ndigethwo chitu Meru waje uju na mbeche ingi chithuri kiuma nale Nairobi na ndi cibitari magana jairi cia kinyiro indawa ile twagurire cia mbere cia kinyiro indawa cionthe ko tu cibitari ta kinyiro indawa ta kinyiro indawa nyemo na ndio gutina ndawa na ina cietherei gitumi kigere tukuga gutina ndawa ikungana ni mbeche ile tunengerwa cia ndawa ititherwo ingani na itweta twabarikiria ndawa iria bageta bagatumira urio ikathira na inye turaretete antu ba national government bo tutegera kethera kwino ndawa cio igaikua na report iyo itumieterete kiumia kikijite antu bajiruo Meru antu ibaje tu Meru mukana ande aje bare
taba je tu ngurugie account ingi indi mbejire tukona aja uju Meru cia ndawa iting'ani no tutana ndi turari na 205 million na tuenda o billion mu kenda ndawa cia tukinga na Meru urenda 1 billion ya ndawa na watu tuliombo bwa milioni magana jairi aki ikia tu mwaji ta hospitali eta kethira ndawa itunga na hospitali kana cieta ciareto mweri juju no tukua tatubwirite kureta ndawa cia 65 million indi ciaretwa ikathira urio na ikia tumia antu bea bakuiraga ndawa itunga na masibitali na bakambiria kuwa ndawa cikuigwa ima daktari ikikamatawa na ndikenda itiwa itwethwa twina record ya ibangana tutritite in a specific period itwethera twina record yu madam governor monka kumara twajukirie monka thai tutritite bangana kuma September tukujukia thirikari yetu antu bara bejete sibitali yetu sibitali chetu chionde magana jairi ni milioni 611 234 patients all bara bejete bakita na tutena nya population ya milioni 1.6 kama mtu wote akwachwa kana ari kuri antu beta weta sibitali narua ukatoka rujo ukachoka ko etaro na maita jare achokete admission na chio kana kuma masibitali twethwa twina 43,382 ko antu bara bejete sibitali bajitwe ni antu milioni 1 na ngima kana jatantatu milioni 1 ngima kana jatantatu na 10 ndene sibitali cietu magana jairi na bara bajete bakamama ni ngiri 40 na gintu 43,000 baba mame 44,000 bara mame against ndawa cia 200 million against ndawa cia 107 million ile tuonete au isikonia jikonia madam governor kana itikonia ino ntoke ya kwethirwa antu bara bajitwe beta sibitali ni 1.6 million na bara bamamite kuni 48,000 na thirikari ria fondi kunengana ndawa cia 100 million in that particular time au twikuraja nteto twikuraja muno kenda tutithwa twikuraja nteto na tutugathithia no tuigwa daktari na tubwire kwina mantu jere tubwirite kuthithia mbere ma kwina bill twikitia assembly gwitwa FIF bill kenda yumba antu bomba kwithirwa mbechiri kuri wachionde masibitali chithuru chetu Meru hospitali yu number 2 tukoria thirikari yetu ka thirikari yeku ituongere mbecha number 3 ite tuongera no tunukuo no bakuriria mberi nginya bona ndi tuwakine ile tukuona thai na baba bwiri kuromba ciongerwa hapo taura na bonge kwenda kuongera madam governor tunengerete sibitali ile yetu nene mbecha nyingi muno na itu kwenda umithithia private kuna private wing na private wing ile komba kuleta mbecha nyingi muno ndene sibitali nene sibitali non tu sibitali ile ina specialist bonde na ina mantu jonze jara kuendeka tuerese kidogo mantu ya FIF bill ina ya kinya ni amjirite kanete anjirite na Mumeru erewe bwega ikuga atia ukuga gutumira mbeca ibo bwega Mumeru ro tutegete kwina bill yo tukuga FIF bill ni kuga mbeca iri tumairwa kana ire chuma sibitali eu weta sibitali ire ya kwina ugwe weta wale magana jairi wale chiringi 50 no ntuire ago bara bingi bara chiringi 50 dispensaries bara chiringi 50 kwino nya batiriaga weta sibitali nene weto riwa mbeca cia ndawa kana mbere maina cieta ayu barogota to dispensary daji na ndi cieta cionthe igachokwa kiri thirikari nene na thirikari nene bwirito chokeria dispensaries yu kana sibitali yu lakini jara maingi itetutumba gucoka no tukwethero kwina moba tujangi ko mbeca iria turiaga ki dispensaries ciuthura nagua igeta ki thirikari nene te thirikari county ari thirikari ya county nukwenda wereza bwaga au thirikari ya county na mbeca ubwirite gucokwa kiri facilities yu isheria ikuga ciete thirikari ya county kana i mubango isheria kugo au na ikia tumitu kwenda na kureta bill wingi kenda mbeca iria cikothuranu wara hospitali iria cia tumairwo au itwe ba mbere ka kwe bangi bathithagia ugu no tutomba kuthithia tugeta impeachment kwina akaunti zingi cithithitwe nyingi muno na akaunti mbere kuthithio ne Nakuru na joge thingatiro makweni na kwina ingi counties 23 ile ithithite mantu jau ko batwe na bill itobori batukurukiria FIF bill ni draft etwe kana ile ya
tutirike Kwa hiyo bill Meru County the year mwaka wa 2016 walikuwa 2016 walikuwa wamepitisha ile tunaita Meru County Health Services Act. Hiyo pia ilikuwa imeallow ama ilimeruhusu hizi hospitali ziweze kuokota pesa na kutumia, ni vile haikuwa itumika. So kutoka hii mwaka ndio tukaiangalia na pia watu wa finance na wakaona ni sawa. Nao hii waziri anaosema hii imetoka kama bill ya Council of Governors ili strengthen hiyo bado ama iweke nguvu hiyo uwezo wa hospitali kuokota. Watoe hiyo jina inaitwa fund because zanga hiyo swari ya fund yafaa iende kwa hiyo tunaita count 11. Sasa nini na tulimit kama ilipitishwa 20 sisi kutumia saa hii ndio tumeanza kuitumia. Sasa tunatumia saa kutoka hii mwaka tulipoongea na watu wa finance walitupea go ahead tunaweza ama kuweza kuitumia sasa. Sasa Githongo Hospital wakirokota yao wanatumia at source ama wanaleta kwa county? Kutoka hii mwezi wa Mei ndio tumepeana memo waanze kuokota kwa account zao. Kwa hivyo kuambiria Mei tariki 1 sibitari ikethwa cietu maira mbese ikurogota ucio ngo bakagura ndawa. Ndio hiyo Pathiria barogota ngiri 300 beta bakagura nganga ndawa ingi bakaejana. Ndio hiyo wanatumia hiyo pesa kulingana na ile mahitaji iko ya saa hii. Kwa sababu hiyo pesa haswa si ile the main, hiyo ni ya supplementary. Na hii bill ya daktari anasema naye FIF ndio unasema ni ya Council of Governors. Hii imetoka Council of Governors, wanataka za county zote. To strengthen now zikuwe na uniform ya kumanage hiyo pesa. But we can still use the old system hiyo tunaanzia 1st May. Ndio hiyo. Tuendelee. Ndio hiyo. Koja kuga tutethwa twina thina nyingi cia kwaga ndawa nuntu ana besi iramba kwijande igacokwa bakambiria gutumira bongo ija daktari. Au inkwana jakatu itaitete boga kidogo atukuthiria na babwe turenda kuga kire bado baba ba WW ibo bweli ko banenkera reporti ya ndawa cietu na aria cietire cionthe iria tugurite bagekera kire system ciao twagura tukamenya Githongo yaretero ndawa ici Nkabone yaretero ndawa ici Maua yanenkero ndawa ici twinze tuketha twimenya tuisawa mtu wa WW sawa kuna ndio nenkero reporti eje no tutomithoma aja ibandikite kidogo lakini tukwenda ikiro tumenya milioni cietu 100 kana milioni cietu 80 ciatire sibitari iriku kenda ndi twaga sibitari dawa tukamenya nereterwo na bo bakethwa bari accountable gutwire na mbese ucietire nuntu itwaikiri dawa bo mwisho kwenda kuongera daktari Ruri. Bura kwenda kuongera ke ni kidogo muno nuntu bwa maana bura twaiguana bura bakuthiria thina ni ku use mbese yu at source bugomba gututethia muno na ketha tukambiria kuthithia from May maybe tugatiga kuigwa kirero gikingi kire antu gutinda bo mwisho kinga kira penda kwira Meru muno kwina insurance ile itawa NHIF Madam Governor ukeja kwithirwo winayo wita hospitali cietu wetoka treatment kana ukaewa bilega utete tu mbecha kinya sumuni no bwirite gwita shilingi 500 wake o mweri na inkwira Meru betu bonde batonyithie kiri NHIF na anga kurinya kwa Madam Governor rira witite mbichemani eku twakunengera muntu mo NHIF etageka tenti ka ware uria wejoka akandikithia antu bara bakumbu utibo bo magurubu tisika twamturia jojo ngibulira no bakaiba batikwana jatano ja kinya no ja kwambiria Madam Governor inderi ni antu ba sports na culture ba no baririte bakai lakini aibo gukomba tuongera twagwirwo muno kuria oni bongere ka babu bwitera ciende kuna pesa tukona Madam Governor jeto mwaka jojo utio tutigeri makofi kwa afya.
mbere alitoa batira thinka kana mbere antu batira mama tutigeria agriculture na education tuma tukange tumenyire mbasari tukuona. Kwa hivyo karibu sana education, utwire mbasari tuliona ri ukamama mulitwa wigwire mbasari cijite gwaku na ile cikuejanwa ithana. Karibu sana, salimia watu. Bwa sana ngavana na antu bonde batu na bwana Meru bonde batolelete na musimwe ni bwinde ni waziri wa kithomo au twina chief officer wetu kana abizora munene kithomo kikitu twina kithomo kia nursery school kana ito ICD twina manto ya kithomo kia polytechnic kana kira twita kithomo kia otia na twina miturire na kinyo kuria yewa biantu kithomo kia nursery kana mbere mabwe na mbese ngana ki department twina milioni ya na rimwe na 26 ari tiu na tebumba guthoka na milioni ya na rimwe na 26 na already nyabwe na mbasari cia 136 million kasere ki want projects bisho basaris si tukurikia milioni 3 ira twina cio ki want wemwe wondi mwe na milioni toto mbese ira bwena cio nthe ki department ya kuningana ni 400 167 million ile cithomero imonika cia maendeleo ni 167 cia maendeleo kakwe ingi ite cia maendeleo si basari na chia exam vocational training centers ciethera cie kwa recurrent ogo 167 cia development iyo bwena cio kili 167 education in 126 million and 41 million gender not to the last this current financial year kai combine ito na 41 igeta ki gender na ndi batu tombe twaririe kithomo mbere 126 development na ingire ko 136 million 8.2 billion chia vocational training centers exams usie ki recurrent yes na ndi batu 1 cia basari ningana 136 million na cio bwaga atia twete wondi 1 milioni 3 na special wondi ire tiganya amuthara ni ina milioni 1 cio ndika ume yana na 30 na okay wandi eje twete milioni 3 imbieterete antu batanenkerwa basari kiragia teri mbeca cianenkanira kwi committee ria kande ki ward na committee ya karande ki ward ibo barokita mbeca ira 3 million committee wina yuma ni antu beta bakaibanga bakauga to ya committee kana kwina retention and enhancement act ira yugete ibo babati kwithora bare ya committee umwe wa mu committee wa basari jabao ija for example kwina basibo kwina antu ba representation yekoro antu bara living with disability niyo ita wa committee niyo ita committee of the fund na ne karande ikauga ni ana bai kuba kwa ambassador kibara ba apply de na ndi kibara ba apply te mbese ikeja na ru uriga mbese ticio mbeca teka utisio mbeca ikaja na by next week ende ibaba bati kunenkanira mbeca cia ambassador ile cio kinya Monica next week Aramisi ile tukuona mbeca cia ambassador cia account Aramisi aya cia ja Aramisi ukajukia gitaringana gutwa ambassador bachari tubati kwambiria kunenkanira tariki 11 mweri wa 5 tariki 11 mweri wa 5 ende tomba kurega kunenkanira kumbe niki no tukwibara ba janite biro girijire omwana na ke akira niugite committee account niyo iseti minimum amount iromba kuejana na ingirijire kwa kwina committee ya mashinani na kwina committee ya county level committee ya county level ina sheria ile kurukirie liba ugite omwana we ngirijire kuitia mbere kwa utengirijire kwina ma ali ingirijire kuitia na ibo menyithetie MCA na ward administrator manto ja arrangement yewe ingirijire kuitia ward administrator no tunwe patron at the ward level na bamenyithetie monka na ndi bese ikeja rojo twa wandinga na ile si compliant ngwetekire compliant 23 once
iria tumba kunenkera basari iratumba kunenkera iretete marieto jana iretete barabako ba ingiri ponze ingiri kakwina 10 kwina 10 kwina 15 lakini kwechio iwo ndiunda weta tutari gweta ni kwende 23 bajanete ngiri witia ende inge 22 bajanete kwinama mbese ikeja na aru abo bajanete ngiri gwitia twamberie na wandire kwiucithiretie ngugi kenda twira ward administrators bantu ri bathiretie ngugi njega nonga twitho tukethira ward administrator no patron na mbese ikweja na tare ta marieto tukaeja na atia tuthomeira ci baraba engundi baraba eterete mbese ciao bangi baigwo tiri tole menya na ndika we tigiri nyuma aya ira ci compliant twina bore mbi bore sub county wondi igiri rwire rwarera isawa kae wambasare kerwa nari ne compliant kiberecia na kisima Ment North au twatigire ko twatigire mao bando nambi itima wake tigwa ward administrator wa timao na sub county itukwenda list uno ntwana bau batio na basari ketha tutine ngerua mayetwa haya thoma iria na ndicie tiare tukanenkera mbeca kenda bara batire igwa bareo pere ward administrator na MCA boko ukimaguru thoma bara berende Ment North tuka municipality Ntima East Ntima West Nyaki East na Nyaki West bau bonde bareo Egembe Central tuka Kangeta na Kiriangondu Egembe South Maua na Kashio Imenti Central about the Gosi West na Kiago Tigania East Rama na Special Ward kidogo Imenti South Egoji East Egoji West Abogeta East Abogeta West Nkwene na Mitongo. That makes 23 kebara nabo bate comply bau aba kibo kinya 23 kebara batera comply ale bau baraba good baraba ngundi baba ngima bate good nabo to sub county Tigania West wondi akebe beo nkomo kianjae adwana bore twina timao egembe central athero rojene njia egembe east egembe north amwathi natho akiongo tunene na antoamboi egembe south kanuni athero gaiti kiegoi kana antu bocio Imenti Central Mwangandia about the Gosi Central Tigania East Mudara Mekindori Kegochwa na Dhangatha bau bate ngundi nande bau bate good ward administrators no twena bwana Mutia na twena waziri wa kithomo tugaterwe gita mbeca cieja ana betho batira eta skuru kwou araniria na ward administrators beto barayas na MCS kenda baturetera list yana baraba kwa 3 million bursary from those areas na bubu bwiri kuthitheka tutikenda tutiate mathaa na twata mathaa the blame will be to the department not any other politician bona ndi bubu bwiri kumenya mapema twena irasi gwaka ithana ipingana utijio rimwe toto irasi birio gwaka ibingana chief officer mutetheria ito gwaka irasi twebiaka na irasi bya magana mugwanja ya 50 mbeca nyingi ito ka irasi kiri 146 ya county na mbesa sia milioni 28 na ngiri mana ya 5 milioni 28 geta kiri irasi irasi 46 twene kirasi that means gote wandie tena kirasi kana kwe wandie na biere kwe mwe na biere na kwe shite na chono tudea kwa thithirwa supplementary kwe bo baitere irasi bali presi nambi barabara na roje mbuga baite irasi kwa irasi bila twetare twaithagia public validation antu baro irasi kwe wadi shite te irasi cia replace na into binge ikuringa no mwezi mwenda
kulingana uria MC akwenda ko irasi biria twina bio ukithoma ake rieto ria wandi wiro tumenyi na kirasi kiri about the Central ina biere 750,000 Nyaki East Dangada Ntima East twina special ward Mekindori Mudhara Akebe Akachio Kisima Kigoshwa Kanuni Funene twina Abogeta East Kerwanari Njia Ward Kanuni Egembe East Nyaki East Kiegoi Antobosio twina Egembe East Kiegoi Antobosio Egembe East na Abogeta West mbeca ciothe cia irio cibirite ya milioni 28 na 500 tukuthiri irasi bionde kwa mheshimiwa atiomba kwithirwa wandi mwa na kwirwa ni skuru ithano ake kirasi atiomba nontu atina budget yu maximum irasi biria mwaka jojo mheshimiwa omba gwaka kana tumba gwaka ibingana per ward ibiere na bangi kimwe na bangi kimwe na bimbo nyate gwaka bimbo iko renovate na binge equip ndatara na binge iko renovate kwe siasa irio cia ECD aritani kwandikwa cia kinyana the first recruitment in area cancelled but dai tura request for kada ituendelete na mubango jwa kwa advertise kaire kenda bandikwa ni area cancelled kwa alimu bamba baraba twire kuritana skuru ya cie na alimu baraba kwenda ku replace abata include to ke list nande bwaromba buri department ba include ke list twaromba ba include ke list ano to bo advertisement ira yonda ya cancelled na nande ka advertise kaire na bonde ba apply na ba shortlisted ende abona bo to nenkanire tabari ya bonde baraba skuru baraba mbelire gwitana gita bakere awe ko exercise uge kanjiria afresh ekanjiria afresh yali mo ba ECD na ibangana to andika bonde 120 kanegana na 20 alimo 120 yake na meomba kuuria niki bate kuandikwa bonde no tura to kuthithia tuli replace bara paumete ngugena no tubakwithura bwa kwa te andikani bwa kila muntu iko replace kile skuru 120 kana kile skuru kuri yomba kwithirwete itete mwarimu mo kana bene kuringana na over for example skuru mwamba kwithwa retire ari mo bene kana batatu na no ntuiba guteta bakauga kwi mwarimu twire umeaka mugwanja na kwi mwana urejire ya mwaka jumwe na mwana ora no ora shortlisted ujo wa miaka 10 atigwa pure department bomba gutethia ari mo betu atia especially baraba twire kuritana maskuru jau na batari shortlisted na most probably o barate ibombote wakaire orata batethia number 1 ndira advert kaumbira iba apply number 2 ndira gotonyere ara wetherwa kithomo giaku kienda kukaukirwa kidogo wete wonga ongerwa kindi diploma no tutoketha twina arimu igana bena 50 bena certificate na twina 60 bena diploma of course ke recruitment tukajukirwa na grade nene kwa karara nyawe go akara comfortable ngongera kithomo kendarira gukwandikana umba kujukua for example ukethwa kwi mwarimu witene yake 10 na mwarimu ujo ari na D+ or D- kiri O level na mwarimu ujo na certificate na kwi mwana urejire goro wina diploma kana degree ya gwitana na bau banini babu bwe department buri ona atiana ateza buri ure gatharwa kana public service board ile public service board but our advisory we also give our advisory ete muntoro twere au miake u yonde akire awa kana ke de mwake agaga ame ai consider dino to miake wenyere tigere nembe kayende orejere omunini no andikwe yarege but that is dependent kwa una ndituriuga job kwa wazee kana ali akuga dependent le kire public service board lakini hata kuga oro twere ara kukombeka agatewa naye wengugulo tunatwire gwitenyate na ndi ujo twere aya na dimaina kana ga kuja kena B+ na ga kena diploma kena degree nonto bo ore aturite ara consinto watewe
na advisory yetu ndi tugeta ki the proper o mabwa mantu bugiri weta mantu ro ina kithomo gikiega no njukagwa ungi agoka mungu amwe ukala miaka 15 akili akita akirai hii possibility nene muno yomba kutewa no tubakutha kithomo kiawe kiri rurungu kulingana no ungi urio. So what can we do as a government twina uratu gutethia kana that exercise lies entirely na public service board? That exercise lies entirely na public service board. Very good. Twina no band device. Band device dana band device like ijere no to berio kulelia basset rate or minimum requirement kutwike kibira bakwenda ki muritani muno bere kujukia kuma njendi urokumbo kinyila sheria nikenda ntobeto batiritaya batera kumanguine na batrine itarira ya kubondo ka kwitwa ngirindire kwambire ni D+ no kwithora mwarimu uyu na thitie kithomo giki icindi na kuruka ubwea no kiyonge wina C-, lakini no agetho mwana sana no twere kwina meto kayuke seindi ndi lakini obunga tote kuna sheria ere kwandikana au akugamba nari ngajirore kwina mbesa cia polytechnic ningana ma polytechnic jetu ijangana na bujaye ja mbesa jonde na kujoja tigara polytechnic zetu cia county ni 30 date yake ire ikuritangwe thaiji lakini kwisi wo kwa itirikitie andi tulegaira baba autokwagaira baba ti upagwaka kana ibara benderete ni baba benderete barikuo ibo tukugaira mbesa nandi tubagagaira atia utu kadima meto kana tubagagaira atia twina mbesa 1 milioni 58 58 na ngirima na yanana 58 million na isha ma polytechnic chigeta itate yani ngoria yitwa twina rito ngirinya na 75 na tubaya ira mbesa yikuringana na bo mbete ikairwa rito bau kwa polytechnic itenenga irwa mbesa inganene ari tenenga wasinganene ugaira kuringana na rito barabe polytechnic ineu na tubumenya barabe polytechnic ineu kenda bubagaira mbesa twina namba yabo kiri data bank yetu au headquarters umitete na data bank kuma ona institutions yetu aba institution yego ina 500 yenegana tukabachunguza thai gavana no ndo twiba yaro na nende toba mbesa cia mbere na tukerio kumila tone mbesa ite wita kwithira mfano kwithira kwina ana bakira wani kinya vefte lakini bya kwithwa ni 46 bana baba nge bya kwithwa ni watu itangu stinesunku tuka kumila ndetu serura no to bena 58 yebo kamenenkanira kiunduthio kabo kamba gwita maskuru bomenye no to committee sio na ritongirinya murito mwari thero akiona ngiri 14 na mana yana average endo ka kwithwa kuri na polytechnic na rito 60 turuanithia mainda na ngiri 14 na mana yana tukoona polytechnic ni besi ya neko na kuma ki 58 lakini kubua mono bugita polytechnic ubuingwa bukoona population bwa karande na board bukamenya population ne bangana nonto no udil na population ya last year na ukaenda na mbesha kulingana na data iti correct na tukainyeria bamwe tukaendera bangi na mbuga ukethwa kwina tumantu tumba kuendelea au tukongerenya 50 menya tu badura mpongeri lakini when you go there physically ukamenya na bangana then we have the right figure ya kuomba kwa ana betu mbesha tukuba bo mheshimiwa ngavana na ni sukuru ingi thai lakini to bangita monkangia tu sikana document zetu ira tukomba kujukina cio report ire kubwa na arama sukuru cerurwa tuketha tuita apio kwa ruguro bukathiurunka iki 30 wake mheshimiwa ngavana ni tuhakikisha tukareke na tamu wekweya na kile skuru hizi no tuitoleaga mbesa cia magerio tuleaga still na ana kana na skuru nyese magerio nayo ngavana tureira omuritwa twa ina milioni 8 na ngirima na yeri na twabarira tubaira babra bwide sekere ni arito ngirisele ndo tebon barakinya mwaka yuele ande ndimbie na thina cia wiki ana polytechnic getha na kurirwa ofisi akarirwa kigerio imbie ndi ana bakuthithia nja
kabisi kabare aika nini muno nikatokeria inkona institution yetu yo ya Kithongo niba utangasi dekinya ki TV yetu nikenda bomba kuingi siari toko muno na bakeja bao me bate county batangaza bakeja ri twisawa tu twebaeja bao bakuja bao ngirantia ya bonde mheshimiwa ngavana ubonga wiyire kwau obwonka wejere aciari bara barenja na wiba bwiri kumenya kethera wina mwana urenja uthirite class 8 kana kana form na grade onto CBC thai mheshimiwa ngavana uti murito uya kerio bi kwere kolele ne skira mtu ambako thero nonto twine yewa mwanya kwau athirite class 8 no ete polytechnic na ndi turira aciari bara barenja mwana athire class 8 agakaranja na ete polytechnic irere akue thirikari ya county ne rete mbeca are we right? Yes. Kwau tukauga ututithukia sawa kwau twire antu bara barenja baikiana polytechnic ire akue nontu orende thirikari ne rete ngiri 15 no kagukethwa kwina gintu mpongerie 15 ne 19 mheshimiwa ngavana no ntiere na kokina ngiri 4 kigari kya ngiri 4 omwana kwau thirikari ya county irerera o mwana wonde wigi polytechnic cieto ngiri 19 Ote mwana ogwiri gukaranja ugashangirwe ashangirwe ikanisa mwana ati kuthoma jukia mwana ore akue na agwe muike polytechnic thirikari ya county turite o mwana ngiri 19 tukuthia bu kwe bingio kwa ya kaomba wige polytechnic ukane u bibinge tomboikia nitubaurite indobia kutana bengwe onto polytechnic iri manto amenge muno nebweta chemanto yondereba nebweta chemanto yobundi bobo kwithire kinya chuma no tuto ba support no tumongua inde taibito borite ni ndobia milioni nyanya bia kuendeki polytechnic ekomine isile tukabiende no mheshimiwa ngavana mbeza serike kuma kiri finance twakomyede nikenda ukanenkanira intobira equipment tusiendiki vocation center na ndikire ngiri 19 ira tukurira mwana wonde ora wege polytechnic cia thirikari kana cia county government kwina into bingi tuikagia ja machine cia gutuma tatu into tutetheria driving kwa guti muciari obwiri kwithwa ena mwana orenja aciari bonde mwana thire class 8 atiromba gweta secondary atiromba gweta university maybe atiromba gweta guntu kungi jukia mwana u kinya gwa we mutori jukia mwana usukumire polytechnic etathome kosire mwana u omba gwitethia nayo ingaringira thirikari ya county karwe no me babu bukuthiria naruo ni u ende kamogele umwe mheshimiwa ngavana itukwerio check undubuo tuira as a department uo tuira bwa anto kwa apply na kiri mbese onto cia conditional grants i 58 million i kwenkanirwa cia support kithomo mwana omwe twabaira ikomne kana ngiri 14 mana yana itukwere kuona kethira tuomba kusiethia mbesa ba apply baromba tuone ketha sheria ketha tutikira cia baturomba ekenda tuona ketha no twithe tukeya barabeba county ya good au kwaria ithana riuga ki antu akuria mbeca kiri arito tikumenyina abaumite antu atuyukia cheki ya milioni 5 tuike skuru na ana ba county inge beja ba benefit betu baga ariuga ibago propose bamenya kire tugetani na sheria ana baga apply ora ba apply ga ambassador na ba apply no to ba kulukira gicibo akabaringira muri na ka verify mwana oketha no Meru county ka to Meru county akaromba mbeca to mukunda 19,000 iria ari wetu amurito imenya atwarira mwana uriku tiwo ndibondo mheshimiwa ngavana onto mwana ono kyaki yaba baingi ibara beba kinyaba ina ID card ki percentage ne kubo ngwana usi apply na tokona no Meru ko una ndena kibande akina go apply na kwe injire meti abakenda batina byo nto baba rikiti class 8 no beto na kabia siari kuroba kenda kuthoma bati urasua mheshimiwa ngavana ntuko twari mawa kwe twari na muritwa ukuthoma na no antikurikana reto lakini the deputy governor na mukire ke baba ngini kenda komba kwa na encouragement ko inya ko kutina limit wenda ko sie kwa kana mpao wenda ko sie maiga kunde politiki ni kirere akwito kale ambesa ija gukuga agoteka ruka ari ndarogekia no mheshimiwa ngavana baka kuingia kasi na ma ki 58 milioni baka kuingia nkuruki barato ina bongirinya
kana cio tubaira ringi kwa bakoma ngiri ithano ciene na makidogo no ntwa kanenkera bara bangi makofi kwa bwana Ithana na mdogo wake. Tugwate agriculture na dakika 20 kenda kudhiria. Asante, makofi. Leo mmejaribu sana agriculture. Babu bugera ibubwe na mbere ile nyingi kebonde na mbere ma ya botu ya mantu ja mbesha ile turi county tubwete kwi mbesha cieta wa grant kana donor mbesha yu cieja mutaratara jo acio ne atia na ile tubwete ningana na ile ndona twete ningana twambiria au. Okay, muthikirio baite ari gwata straight ka thank you ngaba Thank you. Batu kuringana finance department. Ale. Niwere. Akwenda kwa namba jiranga bana tena je. Sawa. Thank you. Budget yetu kuri 750,000, 398 na 829. 750,000 750,000. 750 million 398,829. Kimbe chaiba tu kuna kitu twita grant. Ye 750 ere? Ya ki grant ira tumbite kona ki dhamini betu 690 million 397,829. Kwa kwezi enu cia thisi grant. Cia grant. Grant babe tu na grant bana. Kwa ndio taresa buri grant ni tu 750 na 700 kwa 50 tu kuongera. Ndio current expenditure 50 million kwa thirikari yetu. So ki grant kubwiri kwera wananchi barabara mashinani. Yes. Kile 750 eje ya grant eteja ikando ikayo kile account to atalirwa amwe na 12 part and parcel ya 12 billion. Kimbe chichi ya grant eno tuna utalirwa kerwa batu tu na 12 billion yetu ke budget tuachoka tukalirwa grant baka 12 billion 750 million. Beche grant chonte madam governor chi ya account yetu CRF tukataganirwa chionde shiriamu chonte ke budget yetu ya annual budget aya tuina na 700 ya grant tuetekereu. So ke grant babe tu kugwinga bana wa rota mpui baiko tuina bara tuita MBDP batu ani agricultural business development plan or program APDP. Yes, kuinonge tuita ELRP. Baibara locust tuita emergency locust response project. Tuinenge tuita ASDSP. Agricultural sector development support program. Ini ile makuyo. Na tuina yetu ita NARIC. Endi NARIC ni antu waichimno. Ini wa the national agricultural kwa baraba tu support ete makuyo na baraba tu support ete kawa na baraba tu support ete angambi ni antu tofauti ibo na mimi betu na ibo tuita na bungugi. So bechi chetu cha grant tutalaki supplementary bechi yetu to achika kiano budget lakini chi ya atu no to birie tu kinye visa financial yetu itekudira na kudambe chiriteja. So batu kitoto grant is 698 million 397,829. Itumite ku receive 378 million 208,049. 378 yake. So 372 million 190 tutachi receive. Kwa na yaka tuka receive na itotalirichio. Nandi kibis NARIC eto NARIC kwenenge ejete support NARIC. Ira ewitwa NAFS CDP. Unto ejete tutigerie meri ngana tuinga mwaka. Mieri ile yake mieri yo ikeja na itumirwe 70 million they are ready ichito ntorendi tuchimbanjetera na tuina society chedira tiga shoka kana situeka to itutaliriende tutatumira ending eto NAFS CDP nire eco substitute NARIC ne manisha its national agricultural value chain development project iriwa NAFS CDP. Na reke mbesa hizi ni ntumonika akiambiria twirire cia dona icithwa ci direct igeta na reke tumio kuona wandi imwe bakiona mbesa cia kaua na wandi ingi kaga mheshimiwa oreta ko ru na twetra cia kaua na twetra makuyu na twetra gintu fulani no ntu atirona kakwethera kwina directive kana direction dona kweja na to answer the project. Yes.
atia batu kindo na betu be yabe na conditions ira batoya bombere batu mechicheta ke account CRF igugate ni account thirikari banjite to tumere yonde collective ya county sija igatonya ke account yetu chionde bonka antu kuina whether masaka yuna mbina mbionde account yetu chita account ni chichangira anti kuchita lakini ibaya na condition be chire che kumakira account CRF babura tulienda na titapa kwende chikauma kia chiteke commercial account na commercial account nio ina signatory bao wanu ko project coordinator aiko pasare sikweja mbesa tu kwewa ne ashunko baitari gutonya account ine yetu si atonya account ine yetu ri ingavana okauga tugure makuyu turi ekawa kana bena uraba kuga na bakauga atiende na itu tuene mbesa chiro tuicio ibedra bena value chinsira bo witibwe katitrongwe kithai ne kethai makuyu kethai ikawa kaura fingerlings Biende kana bia makuyu so ibo batitita na kinja ke kurita mbe chiribori ditawa bako kithira i capacity berundira ya kurita na murimi na binambi mbecha fulani ibatita that direction na rino ntuba kudictate ndona kudictate ro bakwenda chita shonguge batwe nguge tu ja county mbiende no ntwa gutu dictate na tu gaikia mbesa one condition ira batwirite na tu county batu kumanish ikokagwa kishambe chirachi utumirwa right time onto toka chitumira 200% batu batendelea na county partnership kwa batu batutumira gusambaza yendo ngwe gusambaza batu re tudo twemenya shiringi kwa shiringi ne gweta nuntu au nyo ngwe karuma nandike becha ira batu chuma ke commercial bank kwa account ngi pani ruro etawa akare etawa operational account after operational account rendi chiruma na kithirikari chite account operational account ira still bakurita mbechira kuringana bakwenda bao kwina project coordinator for one no signatory project coordinator atari no kwina chief officer wetu are in charge lakini currently tumekite sure that chief officers betu kana wetu agriculture na bati kwithira are accountable. A good example tumire atweta kitangatha kwa mheshimiwa wetu Kiroria kana Thangatha tweta Thangatha twetanie na mbesha cia nari cia nari ndauga kambite nkone twethera arimi baria bakinenkairwa cheki ya milioni 5 na bakunenkerwa cheki ya milioni 5 unda nenkerwa list ya kile milioni 5 shikagitangwa shite na ndabathomera na ndaboria kama kawaida kwe wewe na complain pambira tu na complain ndaboria complain iriku pambira mbesa wathoma mbesa maratasi lakini tutukinyira ndaboria niki pambira nuntu chekiete andiki bo yandikie mwana barero gakundikana magana jari gakundikana 150 ndaboria butinengero 150 pambira ari no babubuka jukyo bo abagurira into na bagurira goro why your excellency kakwira prokuria number 1 kana untu babere Jato with the bechichi kuya kuna kitu kirauto with a model of villages. Model villages ikwithira kwina committee baraba kumanthiguru baraba fuma model of village ira na marito yara yeta mwanka ki model of village bo baita mbesa na bako riba baya narito yara registered ki societies they can already achira small groups so rambe richi ya check imoy chekira ki group reto model village ni there na small groups ya banti maybe to like example no like societies but to na society check our example Meru kisote ona kikia milioni 10 lakini kirungwe kwina ile iko form society right form society mbejite yaki turatu nini yaki mini bara na bo mini bo bageta bamenye baraba kumba ya ko society yo ngori imbi babati kuthithia mbecha ira so ke bongo abena to emuyuto tokadu na niki kwa na complain ya ketha barero ituandiri bakujukia into bia bakuletwa ketha ingirasi jeje iriuma bakone shilingi 10 babu bweto bagurira negana niki tonto butyo bakanya baigurira bongwa maybe governor ilazima ni moya conditions no au kwari na makosa nonto ikundi bibi kunenkerwa checks being internal organization yo nonto ya community
driven development committees ili bati kunengerwa check na bahatwi turi officers tukebera buru batua bakaichurira into bira bakwiri bore na mbeche yu na rino tubatura kugurirwa ri babu buri officers barabegite na ndi gutethia murimi gukurukira na mbeche iria tukwirwo tukwewa kwa batethia ati akaenda bau mau kuringana na sheria kwi sheria bukethwa bunite kana kuringana na obisi yenu buri ona bwatethia murimi uri ati aigurira wengwa kubaurira into twi batwi na baina tindi disease yo makosa watu banengera check bakatua bakaorintu byongwa muntu baina system yo na ibaturinitwe ende babati kunengera check bakibanga. Number 2, Your Excellency, banengera bechira actually kinyabatu to department tuina evaluation and monitoring committee antu betu itu bati kumya mtu kawaida oram aitite kumbenefit kinyawe na bati kudinga twako na bechiri tata siuta boya because ona ngera sote milioni torof na bana ngatongi milioni ile of course kaba ora into it means to trombo idiam toron dim kapisa na ndikiri ndibiria biu guteta bikiuga bitona mbesha bwa na ibairwe obisi yenu ibwethete list ya kedrida ngada antu baraba benefit bai kuna marieto jao uria tumba kuthithia monitoring kana tumba kunengera muntu monitoring ageta go check ona kedra antu baba ogumbesha ira ndi kunenkanira gicheki ke milioni 15 ile isi akinyere kwe respective groups kana itakinya. You have the record? Yes, we have the record chairman tu yonde na no kwa example kana be muthikire to example like you are able to tuina ongoing project ya tuina chio tuyariria mantu ja project wingi ile direte tuna record o ikundi kibira ikundi kyo form kinanto 25 bado ofisine tuina list ya mu beneficiary o ikundi wengwana na thimu na ID number ko tukanengera team ya monitoring ino hii kinyarujo bakeja ndabanengera bageta ngugine bageta bakona kethe antu boi bakinyirwe i report ndakiri ikundi biure ibethera chibo arepat and paso kenda menya the groups exist from his area. Yes, to do that group to with assist in this account nini team ira in a chief kana chief one of them kuna sub area one of them nanya wanda diminimeto paipu baking groups no mwanka form group ira bai kenda bombo baritana want for kuma mwambiririo rira tumba kutharuna timu ira kuritana arimi ira tuita capacity building itwethera mbere tuita kuthithia capacity building tabaritana boko kwitabura so rokethera muntu akwina complain murimi mbere omba kwethera murimi atere ki training number 2 uranengero kintu kigina kiawe kionde maybe tukura a model village kompera murimi uramya challenge tiura kianto betu anyway na ituko expect bakaria lakini batu na tuka make sure ka ituko make sure tuithirikare ya county department ya agriculture mantu ndi tukuthiatira madam gaba na ndija makuja tukuthiurungia ri ibo bagura kana idono gura kai babu bugura na bumenya atia biaguru ibia varie mbesi ngana. Yes, batu twina key project example narik kaleto witai BDP aquaculture development to for example indrone receive pikibiki na bivi na biesto tukanenkanira what's the value cost ya interview patu mbere toto cost irari 11 million na ne procure to boega dina document to procure pa every item dina yo lakini bere biro kinya ibya 2.9 million abinge pitia kinya lakini bijite so already procurement ya abika kuja tumenyate already madam governor system chetu cha procurement is in place ale menya wamba kuendelea go system shi in place te utena wako utena procurement system na ikuya kwa nandi batu tuikabira ate na bikuja nusu nandi bora kukara wake procurement number 1 kuna committee la mbere procurement tutatu inoki every sector tumege procurement bigo procure bikogorwa bio tukinyira rira bikeja no mwanka to receive ito bira na to confirm ibyo byongwa kuringana na invoice ya ni into bira who confirms bombere batu to department ya agriculture department yo specifically ukenda batu waziri tumenya uretoka andano mbere waziri na chief officer are accountable no accountable wa anything kira kumagithirikari kya kuroketa. Where do you place monitoring and evaluation team? Monitoring and evaluation team yarira intobira bya kinya na bigwita kiura atumite bija athayu beneficiary murimi
akona bikuya na kendende aomba kumau amik process akamenyire jere atia ofisi yetu madam tubanekere document inyanarua to bubanekere ubwiri gukarate akendethwa ari in the picture na bati kwa uniform akwaro monitoring and evaluation babati kuma from onara interview meeting good wati kuma onara bio ke the person supply abati kuma ni nabio nara abitalira nara akeyani nabio mwanga twabiri receive store kadhano wapi mwenda twere manto ya monitoring Okay, what happens? ina monitoring itonya ira kenda twithwa twi safe na do they have a njara ya ku sign anything for us to be safe or is entirely to the chief officer and the waziri? Thank you, Governor. Monitoring itonya ira into pia supply areta a supply into. Areta into monitoring beto aba cheka kidri into bibio quality ra na kidri bibio ra bibati utalo bia nene. What do they have in hand so that they can account? Okay, with the one BQ kana baro ere nenkero mtoro a supply kidri bikibiki. For instance, baro atu andikita turenda bikibiki ya captain. Nane mbesa hii. Nane sisire sitwa sisi lani. Ndibe ya bategera batara bakona ina mantu yonde ni ko ageta ko receive mto monitoring ya bwiri gweta na document kuona ni details ya kintu kira kiguri na mbesa right bategera bona ibyo biu na batara namba bireri yarete bibyo byedribyo basaina interview equality na the number is exact basaina de ubiende department eka receive department ya receive kuma we yatakweyana yatakweyana monitoring ya bathiata yategera bakeyana kritirira botumira na bacheki bakona recipient kana mundore de mukulima akoya usaina na details onto na mbeti mwirio na bayo kiba with the sinyere to testing pa testing na mbe uleta o baba monitoring bakaringira ntwara bakabude new ba test way other ones nandi baba monitoring igitengo gya agriculture kibakaraira kaibionde monitoring babati ponga kintu procura county yonde babati kwithira be part and pass ya proof neiba bwiri go saina nebati usain team monitoring yes nandi kire bibi burali siba kirua iburali na team monitoring Your Excellency bateario niki bateario want for one and monitoring babati kwithira always bari baijite kiro office chetu all the time to bakara au beterete ore ngika iba na rubo no ito bati kwithira by informed. Who informs them? It is not the accounting officer. That is Bwana Kwaru. Yes, did you inform the monitoring team that you are receiving the borders na bibi? Ntaba informere. Why? The reason is ntari kinyawa ibijite. No are aware. Are aware ni the project coordinator na kinya wasili naka informero nyeru kiriru. Rukiriru wasili informero no. Project coordinator ba ibo bukuga ibo bene kyode kyonde. Project coordinators bo barani project ichonde na program ichonde na ibeda era by na national office also and ko project coordinator agire atege adide bionde na ikimashina nande batuti no dore ibo kwita ukariu ukariu asiete kwa bo Your Excellency mantio tu edirete lakini tukorekebisha on to forward edirete project coordinator no on everything on top procurement I part of procure by na department by na chief officer now because the project coordinator is it Narik na wait to receive yes which of you are receive even ngani ka bitengani how will you know okay Governor confusion there kidogo we can do the inspection and acceptance committee kisheria procurement ndio idhira recognized ni receiver lakini wewe ya when power now monitoring and evaluation committee confusion kidogo rereo department itare si kwela wa link
ya inspection and acceptance committee tere walinki miaka 10 department tere tolinki 10 years gavana mea this directorate umete power wa muno ilikwe monitoring era leombere ere yombere gavana no kumenya menya monitoring tutamethira monitoring taka twithirite ere oku bwana Mwenda yes twithirite monitoring yeku ina director ina officers bakuri wa thirikari mbeca nikito ntwite itango gire bwiri kurita na uri kwa mbeca okay gavana yathingana na no tongoria mwanya atia no ndoe kuya rabaere more power than ya barabari kura bari na powers na rino ndo batare power ria no wandira na ngugi ubaita okay inspection and acceptance committee ni eri na more power na ina iri monitoring ya later iu ya inspection iu ya leo na power mbere ina iri thai inspection ni nyatha ireo nikitare na wiki nei okay ntelo cia yejire lakini ndogo eto minda wo supplier reta nguns oro communicator number 1 with procurement of on department no menya number 1 nguns ikuya ya department chief officer aka appoint inspection and acceptance committee ale tutitwita boega na ndino monga tuthingate sheria bwana Mwenda tukamenya who is who and where na gintu kia mbere ndino tubane ageni tutibanda muno na arua na bon they knew katundiru na project coordinator bwana Kiambi so we need to see them to menya how they received the border with a CS who was notified the very early day eta ku receive into process yu gende kinya uyetire atia so you need to call the project coordinators to menya the operations wanakuwa wakioperate so that our people will be in the picture. I think that one will assist you bwana waziri. Yes. Bwana tutio bwana wewe na ono twapo ijete ruano tike bogeta atia po shikakana atia antobetu ena ndito amberia ukenda tumba kubatetheria bomba gushikaranda ntubo bairi baberu na ko apologies cienu itukuyukika riu ibenge bwatigaria kenda tweta mantune jange. Your Excellency, but to prepare manto to be for the last 30 days. Yarea ya maingi mno. Oh, jai for example. To yanite mbeu. Mbeu boya yanite riku. To yanite mbeu moe. Yeah. Ya moe. Moya? Yi moya. Moya na. Okay. Najua mbese ingana na nyuju butu kumenya. Tunachicho kwenda kuanga mama. Mbese ingana moya. Itoyanite moya ywa. Okay. Sawa. Mbele tuanjiri na mambo kando. Mambo kando. Yes. Mambo kando tueje na jombe. Sisi mambo kando yanite 9 ones. 9 ones. Yes. Mambo kando jambe singana. Ya 7 million. 994 na 250. Chewi mambo kando. Mambo kando. Number 2 itoyanite moya. Kuina interview to wirabire ya machines. Pieko bi Bitu kuwira manto bonda ithatu. Tinesa bulwega na tuina inya githibia kuthia mwayu already. Bitu to nini mono to moya to bokando tisi Number 3 itumbite kunenkanira seedlings calamity yo tuma thiguru yetu iyomba kumenyera mbese ingana ya 4 million tumbite kunenkanira kiondi chetu kenda iwi twamenera lakini tutiraona hesabu liongwa nuntu namo bwetire bwa kinya monitoring etareo watutira obisine na bwana. Your Excellency twetite ondi ithatu onde traktori kimwe mwanka bogeta kya kunu etere akena gitare amite yonde indero iraia. Yes na ya amite nusu na inda ambikire shwa yonde ukinya kinusu kingi kiejereri nungi mite yonde to yeire honestly yonde tukwe una ate wetere akinusu na undo kirie kibendera kya mite yonde. Your Excellency kweri nyundo nyo ampere responsibility ku flag of that road ichari thano na tende kwa kinyire nani na kinto kuriaria intukwe mbere twetere batu tuwa turimo officer twitani marori bwatania jomo kwa mwenye bibiri ya rorine abo gweta mutringi turura irara bieta tukatiwa abo undi wita kirori kindetanire yakyo kiari na mitinusu kiari ka wandiriku kiari kia aboketa kiado ikinusu kiari chia biari nusu kithai mabokando ya batu kwa mite mabokonda mangana mwanja ya 300 yekiri twarit
maana tano ite ariku batu kita ya tano jonde. yes so nda first ndi unikuria ni supplier no iro ndayona mbe supplier nkamuringira andongo yambe arori ngi nyuma kikuthukirite njirene ndetera uro ndauma no tha gubjili cyo akomenya nandi mutego mpongwire ukomenya mbi ithikuo na riu ndetire ndari na wanda ndimi ndari na chibulantu ba community nandi bukwere wanda bwira buthingatane na gintu monka mashinani utenthu chietho irio ni uma your excellency ba tu ibo to ba kuthithagia untu ritu kuthithagia tukareta mashindani atu itha ito bia county ino ntutengu gire ale gukiria kibendera burekeria bieta bia kinya into bikai ina to kuma na ro department utiga tutekorotithia anything na ni ate bwanjanjire mtu areta magana ata ndi kuona mtu thimu ndamuringira thimu mbere ndere kumenya ate supply te na inaritite mambo kando ya na interview ndinaro au no ari arodi chonde ngwe ari yewe yonde no kumbata no project continue taba na pa o mwikira ki mix yereza your excellency dokori to that na ate ari nyoko ari na good training ende unya ndeta ni unirori mwana chief officer ongera nengi ndauke juniors ban department over the other two roles so ibo twathire lakini good luck ingi tu chiari sawa ba report ira ndetire ndiningwa nyondonere na makosa na ndi makosa yo yarekebishirwe makosa yarekebishirwe na baindi nanya signatory chibara bari tivire kinusu kiu kingiri ikejire after 2 days ndego thingata yari 2 days kitiaki kiuma county bakwirite kwi kirori kinyuma kana ambrinya ketho gurara magikumene nijite ndauma no nive moyo warombeterete kirori kere yakuja but finally ndakikishire biukinya na ndatumira kinya monitor and evaluation na yaja wa interview no notire no ndarutire na ndiko me procurement ile rarikuo your excellency want to procurement process ya project chetu ni rari biased and not project ni rari biased karaini kauga procurement karaini kauga accountant karaini kauga mureti oyo no tikenda na batweresa na tekibuchike atigi Nairobi bareta kinusu yeah na bayari buntu kuwa batunya Meru county to na department ya procurement yes office to procurement ne dara kimenya but baba project bare batatu bana kuna accountant kuna project coordinator chief officer na one of the directors bambi ba procurement department so braba kinyoko uri bura suppliers bura kwa your excellency ibondone it's not a good way ni bat kutinga tobweka tukamenya county department ni kumianwa kwa ngugi na ina competitiveness so imanto yari methene kwa na ku make sure yaketabura ya bati ibo kwenda kuthithia your excellency ndikenda tumba gutethania daktari Kiambi itubwiri kumenya who are the project coordinators ka process ka ugeta ate na specifically para bali na project yu ya miteu ya ikitu nusu ingeke ya na uke na kilimo ambili baruga ibonde lakini lucky enough yes ageta ni na byake the ikinusu aketho atetnirie na bomenya mwananchi wa kawaida utire gwita abo muthomera bo mwira buri officers kana buri ariti bangu mwira turetete 1 2 3 4 oningera ino tu ngabera turetete kinana abathomera na ariti bangu ibona aja kuthanduka kana aja gusetuka lakini utigusetuka kurono tuturigaeria wamba bo bwingi so it my appeal also kire department cionthe pwata kundeliva inyanda awa iji okuigwa daktari akiuga ici kundeliva guti muntu ingata iria amenya kethira ngari gukinya ndawa yu kana etakinya ndawa yu ko itubwiri gukaukia maguru na ofisi yonde tuikia gintu tugatigira tukumenya ki mashinani ki gukinya kana gitakinya kabanya gika delay in 2-3 days tugaika store but we make sure that service delivery ke mwananchi ile ati 100%. But so far so good, you tried na at least nande mtu wa tia na batu kaire mtu wako meatu iranda. But meanwhile we must deal with our people, we must deal with our officers. Au ni okwe na thina tena mureti ntu erwa lete ke nusu inge tugane ni wagetekeria so nande the people responsible ituburi ko deal nabo na te ko deal mushetho kuenja na te kuenja pangi. Asante sana bwana Your Excellency Bandu naro twekanya department na manto mingi kwina manto yatwekethete arua njaiku ya ndawa chamira tukatu gwo twathithie yenda kana kamiru ketha ikawirigwe nkaromba chief officer atwe brief libra turathirie na ndatuikia na na ate mantu bakangeta njia bawiri twichio oh kindly chief officer ndeka ijire. Asante sana.
ito nenkanire tarisivire ndawa kuma Nairobi Ministry Plant Directorates na mashini nyingi into mwanya settlement into mwanya into 14 na toita bio mwanka Igembe Central na toita to nenkira Igembe Central MP Mheshimiwa Dan Kire. Yes na tomnenga interview bionde na ndawa ichonde tware acho itware na itangi bya kuwira kiri into biria bwarete na biria twa receive waikirie bionde kaibwagitire kinusu bwati gwa kionde into bi twikirie bionde biria biegire ko botaita gloves kana buitaga ntunya kanini katigonde in fact delivery yeire na into bibi andiki karatasi ne kan delivery ibi arebi kai kurukie biria biegire physically ko unaandika karatasi kaandiki ngirasi nijire ndi physically keje ithandatu iwinge inya tukanyanira mbere yonto ko machine mochi ari ko machine indito idatu itandiki kin delivery indito nenkere mheshimiwa kili ikware na sprayers chiweri bandikite 20 na tobanekere 24 nonto bina hivyo kale excess bile excess kwenda abanyenge ire etawa venitrodhione bere na mitungi bandikite ka list ni kwa delivery mitungi 10 ende ite mitungi 11 nito nenkere mheshimiwa ko unjira yokwe ibwanekanire bionde kiri mheshimiwa bionde bile byeire metheneto ndawa cia arimi betu bamira ire ciejite kuma ki national government yes na bionde byatiwa na mheshimiwa Dan Kire wa Central Igembe Central ni utu kwenda kugo kabisa baringaringa karwe so yange bogato antu kwenge bwana waziri bando mkivana ile kabisa mjue vile department inasonga so wapea nafasi ndio mtupeleke sasa mbio but we accept that you are all new in the office and you can understand very little especially when you have harsh project coordinators. Makofi kwao. Thank you, Excellency. Kike mwetu kedwe ni DG kenda tumba kumara na kenda tualiro mwisho. Deputy Governor karibu sana. Nilikuwa nimepeana apologies zako. Thank you Mama. Excellency Governor wa Meru County, mawaziri beto, MCAs na ategeri bonde barabategerete TV sieto barabari Meru na in other parts of the world kandibo kethie Bwana Yesu asifiwe. Beta wa Reverend Isaac Mutuma wantu ethingia Deputy Governor wa Meru County. Mama kande kwenda boya nonto bwa enzongi ira thirikari yeku woni nani nde muntu mikono waku ekurita Meru County kana services kana duma iranto ba Meru bakuona nima neto meet expectations kana werege bwanto ba Meru ura waberire nuijite kubarita kiri all forms of servitude kana obungwa bonde buranto ba Meru berite bari kiriro kirabedrite bakirira for many years bakiromba mwathani abatethia na Musa uroka barita Misiri kagita ka Meru kakuma Misiri ni karakinyire. Department yetu ya health we are doing excellent. Department ya roads we are doing a beautiful work. Education no kuthia tambasari tura chekira nenkanairwa tukona kibicha kya millions of money ende wathiata ndene ya maskuru ana barabatethekete utethio bonete na nambasari manto ya agriculture mama yani kambere Meru mwathani na tutharimite na mutongerio mwega mutongeria ukuthiatira mwana inchi wa Meru kambere ya Meru bena watchman kana ne atia Meru bena watchman wao mukaria owetwa Governor Mama Kawira Mwangaza so babonde bakuwa ne bakwendo karia mbeza cia Meru ibathiate karia buria iba learn from the
from a very good example, Ibathome from the best. Other governors have just 2 weeks ago, Your Excellency, twari kiri caucus ya deputy governors bonde ba Kenya na governors ibo kira nteto irego karika Meru. I've seen a report in Arua ya rating Ora County government iko perform 1 month ago turari number 1 month or 2 months ago number 46 na Arua mama governor to number 34. Umakane porote. To number 34. Report yu ne umaka icha kurugasia mitandao. Nende yomba kwethera no report ne uma ratings by the control of budget and the it's about research ire kwithika that number 34 na batu okimenya tutambiririe ngo ya maendeleo rira bangi bambiririe batu twambiririe ngo cia maendeleo mweri wa 3. Hello. Twambiririe yani we have been rated number 34 na ngwe ya mieri ire mama governor. Watch this space. Ora Meru County yetite. Turiwa ni boya nonto bwa Meru wetikania na batwe na itokwira wanasiasa baraba kwenda kureta confusion Meru bata focus tutanjirera tuthiete ya maendeleo Meru ni bakwelewa uma ni bwo botubera bakathia tante tuja tukwirwa chiorongo na arama turene ni antu bena personal interests cia kuwa ati tukandikirwa every department baretwa the supervisor ganani shadow cabinet bena a serious mama here woninke mutethacia officers betu katwite kurita history ire twire mbe ya kuitha intobia mwingi thai nikethera ni sindano yeya mama mbera kinyani ngwamboria DG ofisine wekara ofisine ukithia ta intobira bikuya kana wekuo utheri kamwira mama nithiete every department. We are really keen on what we are receiving from the county government na kinya grant ira ikuma kire national government tha inde ya nchereri by excellency non to bwa we need to account kire antoba Meru mantu yonde ya kwendekana ndene ya ntura ya embe kwena thina ya insecurity we kumenya yeku kana mantu ya waragia kana mantu ya kwaga ukaria we kumenya mantu ya ikuo nwithirite muno ugikaira kitengo kietu kiratubwithitie kia security care enforcement rangers wona nteresia tonyiri cia Igembe North Igembe Central Igembe South kana belt yeta wa northern grazing zone yena thina yokaria no bwithirie kitengo kietu kiratuwa ni kitengo kiokaria the armed kena mitinka nikenda bomba tombo karia ndithia cietu ndene ya belt yu kwambiriria Buri ukuma Tigania West Tigania East Igembe Central Igembe North na kinya South na araga iti nteresia akachio na kitengo kiu ni biomia bithatu bithiri tumite na wendo moru na county commissioner na county police commander na administration police commander witite kubonia ngugi yao era babatire kukusupport na kuongela askari ba national police nikenda pomboka dia ndithia cietu in that region na kinya witite kuolelia welfare ya wa rangers kana maofisa beto barabandiki ni county government nikenda obakira nyumba wabaikiria bya korea wa murisha ne ba uniform injaru wa murisha allowances tiao ni revealed bwana Ishmael ni nkomonara na gwetikia ngoi uni nkomoreti kinyana Arua ambera ngoge uni kuendelea. But your excellency, unfortunately njuzi his excellency the president Meru nara Igembe North no mwirire mathina yara ya kuendelea ndene ya Meru omuromba NPR kana askari baraba matora bako enforce bakuongela reinforcement kere timu yetu na national police officers barabe nara ndene ya Ntonyeri
na president ako promise akabwithia mantu yau. In the process mama ni to lusite anto beto askari umwe wetu barabe na budoki ba county government na akuete as we speak now wakuma ward ya njia ntora ewetwa Thumbereria atathikwa askari wetu na arorairwe kwena bange bora hii antu bana bakuma antu beto ekiongo in fact barathika wegoro baumete kunyweithia ng'ombe ciao ruji na kurithia nturene ya eombe narua kana tuko bobo thiri kwina mburi iraiyerwe ntura ewetwa Malaene ndene ya ward ya thiru rujine yekuijwa poma MCA wa Ntobeto ekiongo uitwa mheshimiwa George Kaliunga dietwa ria utani kanera mtaani Balala. May the Lord rest his soul in eternal peace. Mburi yekuijwa antobanture uyo excellency ni bara umerekenda beta kuthiata intobiubi andethia na narua turerwa mheshimiwa George Kaliunga na arathirwe bena OCS wa Mutuati na ntubange baraba kuthiete nabo na twa Lucy mutongeria uwa ntura uya Ntobeto ekiongo tuma naona MCAs by that region na twa rirana ntuba ntura uya Ntonyeri neba koromba National Government Committee on Security by National Assembly na Kinya Senate mheshimiwa Kadhuri Murungi nitukwenda mama kumuromba ete atongeria beto ba National Assembly nitukwenda kubona baki andamana ofisine ya Professor Kithure Kindiki na Kinyapa task the Committee on National Security with the responsibility ya kuolelia security yetu nara ndene si nara ntura ya Ntonyeri na the entire Gembe region nonto kwina challenge you. I know that no ringere Professor Kindiki dhimo nonto bage kukeukia mheshimiwa George Kaliunga na ntobarabonde bakuite ndene ya region yu ya Gembe ikenda helicopter ira ikoliunga nara Baringo ira ikoliunga West Pokot nara ikorathirira insecurity nara insecurity iri thai ni Meru County Gembe region nara Ntonyeri Gembe South na Kinya Gembe Central mama ngavana na Kinya itwetherete twesukuma wane antoba Tharakanithi ntoreke ago mitungu itokoromba waziri wa internal security kana minister for interior waziri Kindiki who is a very close friend of yours ayukieka action nikenda security nonto maendeleo ya mama ukugeria kubwithia maendeleo yao kwenda kuimplement every day in Meru County yatemenya kushika boya tuena insecurity. So security is a very important component ya development na itobadire kumiolelia of which you are doing at your level best nende nito kwenda ya enforced ni the people who are in charge muno ba national security. Kadhuri Murungi na ituibu aken discuss inteto cia security ya Meru County in the Senate kanani atia te kuwa na kwa oversight Meru County na nguge ya oversight mama wengwa nuoko ere self oversighting na Meru County Assembly they are there nende Kadhuri narite ngwe yawe muno ya kututhetera tuone mbecha ya kututhetera tuone security ya kututhetera tuone revenue allocation ikwana nonto mbecha cia Meru County ni karetwe watchman wa Meru uitwa mama Kawira Mwangaza au gavana mwathani na atharime ya Meru na atharime Kenya. Asante mama for the opportunity. Thank you Deputy Governor na nkirikiria issue ya insecurity ndikuwa uragwa karana ndaigwa tuguta mheshimiwa. I immediately called Professor Kindiki na ajukia thimo bale in certain operations na araba gukari ndamumenyithia tuguta former MCA na ndamwire saburi antu baratutete in 1 week ndamutariria bonthe na promise atithiria antu ithatu atireja wengwa kenda twina mano amenyoromba gututethia amwe na kwithu twarombere raisi atutetheria
So I also want to thank him na tuna promise ile akeja na mbira arengeje nyarujo nuraba kethwa be na ale kwa pastor bara bangi nabo bakuita bao ambere no akethwa ari na ndikie tumia timba kuja rujo kwou mbere ntukuitha tu akeja kenda tumba kwa address issue mwathani agatumbanira na itwije with prayers and then with a lot of sacrifice na kuromba urungu agatwigirwa kiao nkithiria kenda tumba kwathukana itugire next round para tukethwa twina bo nda bamenyithwa ni obisi cietu tukethwa twina microfinance tukethwa twina saga ya lika tukethwa twina revenue tukethwa twina MYS na tukethwa twina MCIDC kenda batumenyithia uria mbeca ciao na cigwita nuntu they are part of us kuna ndipo tukethwa twina bo mbere twitakie ata department ili turomba kwali the 4 remaining departments tukamba kuthikira baba nuntu na bobe na mungana jo munene jo mbeca bagutimira ino accounts kitu arugurire suggestion box kana mantu jara tumbuda twikurukaira na kireja maingi jara tuonete jamwe tugatega tukona bitina jange tugatega tukona nikizingizio tu jamwe tugatega but however I have one concern about this it goes like this. Hello, Her Excellency. I'm an enforcement officer working in Meru County Municipality. It lives to express and explain the issue, challenges we are facing as an enforcement officer, but in your regime, so far so good. Previously, we had experienced a lot of problems concerning our allowances. We have been doing great things in this town, but all in all, it is in vain. We never get or we are not paid allowances. And I am 100% sure our money has been stolen. Dear Governor Excellency, we request you to address the issue because our matter is worsening. E.g., a good example, our matter is worsening. A good example is in Mount Kenya Run 2023. Still, our money was stolen. We have suffered a lot, Her Excellency. We have a lot of problems. Please address our issue soonest possible. Kuna the department concerned and to enforcement to wait Mount Kenya Run na laba akalete iba bechero chionde utike ntubona bokire Mungu amona gutinda mpio era na liwenererea kwa the person in charge omenyoro gacokeria na baitha mbesa na tibwega mwana gwita kurunga makieni ne atinda au ketha kuwa kurumwa gantu nwarega kurumwa na ndito kuromba na kinyani nkuria gitengo kiu marum kimenyora gigashugurikira ana betu barabarikire Mount Kenya Run. And on top of this, the Mount Kenya Run, Madam Monica, ugishamania kaire kethera ni MC what? MCIDC in charge na Mount Kenya Run. We want then again to be very accountable. Ituogere mono twathithina lakini tutamenya mbeca iria tuonere bwega ningana twina cia accountine inacietere ka bandu twina cio. So as you prepare to come the next press briefing, we want you to account to us each and every coin that we raised in Mount Kenya Run 2023. What are the balances? How we use the money? What is in store? Have we given any aid to people or not? Kuna ndi the department kana gitengo kiu concerned bwana Kiambi kimenyeke kenda kija gitwira gikibesha ndakasithi ira ciutinda cirungi na green iu ingi na cio cietire na God bless you turungameni twinde kila tumba. Tunataka kumshukuru Mungu. Asante sana wanahabari na tukashemania kaire kama kawa ili tuweze kuelimisha watu wetu. Heavenly Father, in the mighty name of Jesus, we give all the glory to you. Thank you for being there for us. Thank you for the wonderful briefing, our Heavenly Father. Thank you for giving us an opportunity to serve and to do the duties that you have given and mandated at our hands. We give all the glory to you. Tunakubariki Mungu because of our county. We pray, my Father, for our people that are suffering, the people, my Father, that are mourning today. We pray for peace in their families. Asante mfalme wa wafalme, tunapoenda kupungukana Mungu wangu,
Tunaomba uwe pamoja na sisi, tembea na sisi, bariki kaunti yetu, tuinue Mungu, tuongezee fedha maana zinatoka kwako ili mtoto wa Meru aweze kufurahia. Our mantra is making Meru happy, and we commit our entire county before thee, that you bless us abundantly, Jehovah King of Kings. We give all the glory to you, and it is in Jesus' mighty name we pray and give thanks. Amen. God bless you. Shalom. Amen. Kama kawa kasaindera na kintu kingi kariu.